Jemput tamu. Hello, Mister. How are you? Kita jemput tamunya katanya 1 jam. 1 jam tapi nunggunya udah 1,5 jam. Nggak naik-naik ini. Kita naikin dulu. Kita jemput tamunya nih. Tamunya, aduh. Ini kalau nggak dijemput repot mon ya. Nih posisi di Welcome to Taman Sari Waterfall. Suasananya tenang sekali teman ya. Suasananya begini. Yang belum tahu ya, kita explore sekalian nih. Nah ini sekitar 5 menit katanya tadi air terjunnya. Bener nggak 5 menit ini? Asik teman ya. Masih jauh loh di bawah ternyata teman ya. Kita turun lagi. Taman Sari Waterfall. Natural full. Nah itu. Mana nih, lurus ya. Alhamdulillah, udah kerasa teman ya, dinginnya udah kerasa. Nih explore gaya-gaya anak motor nih. Gimana tamunya tadi? Tamunya kita nih lama sekali malah berendam. Katanya 1 jam nih, udah 1,5 jam belum naik-naik. Kita turun bentar ya. Tadi dapat tamu di Ubud. Di Ubud kita oper ke waterfall sini. Karena nggak ada driver, dia minta suruh tunggu. Lah kalau udah ditunggu ini janjinya 1 jam, tapi udah 1,5 jam. Nggak berasa ini. Mana tamunya, brother? Tamu kita di mana tadi? Ini mana ya? Mantap kan ya. Nggak ada ya. Mana lagi tamu ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Mana lagi tamunya, Pak? Hah? Tamunya kemana lagi? Ini aja? Ya. Yang 2 tadi? Tamu Turki? Tamu itu? Nggak naik-naik soalnya. Ada 2. Tadi kan suruh nunggu motor tadi. Udah 1,5 jam. Kok belum naik-naik? Apa ada? Mungkin ke sana mungkin. Sana dia? Ya. Repot dah. Janjinya 1 jam. Suruh nunggu soalnya. Oh ya. Dia kan pakai Grab. Oh gitu. Iya, suruh nunggu. Udah Telepon aja ada nomor. nggak ada. Nanti ditinggal repot lagi. Turki. Bukan Turki. Itu apa nih? UK. Amerika. 2 orang tadi. Cewek. Iya. Hitam. Oh. Agak gemukan kayaknya tadi ya. Mungkin naik dia. Jauh dari sana? Jauh ini. Oh, Naik jauh. ada apa di atas? Waterfall juga, tapi udah beda gini. Udah wilayah. Jauh. Kalau ke waterfall 30-an menit lah. Jalan? Ya. Iya. Sekitar 2. Repot deh. Oh itu. Yang ada itu kan? Oh iya. Oh. Telur mana itu? Dari tadi dia di sana. Iya itu ada 2 tuh. Semuanya sana nggak pulang-pulang nih. Dari tadi dia di sana, kirain lain ada yang naik tadi. Ada yang naik juga. Ya. Itu dah. Oh itu ada yang ini gemuk-gemuk itu luar. Iya. Dari tadi itu. Udah 1,5 jam ya. Lalu ada di sini ternyata tamunya. Sembunyi di sini dia. Hello. Hey. How long you stay here? Already 1 hour 30 minutes.
Yeah, because already this time 3 p.m. Oh, what time did it close? No, maybe 3:30 I come back. Why? Because the bus drivers are asking, or No drive here. no? I know, but you have to find the driver teacher. But why do you have to go after 2 hours? Or Already 1 hour 30 minutes here. oh, is that the only time? 30 minutes, okay? Oh, yeah, Okay? Yeah. no, I didn't know there was a time limit. Yeah. So Yeah. how long are people allowed to stay here? Here maybe 5 p.m. 5 eh? p.m. Yes, 5 p.m. close. Yes. But 30 I come back. Go to Canggu because I stay in Canggu, far from here. Yeah, I'm not stay in Ubud. Yeah. You're open to filming and everything. I had the camera up as well, right? Yeah. At the, Yeah. I mean, the thing is also, if you really have to go, you can go. You don't have to stay. Yeah. Oh, I can go? Yeah. Okay. Yeah. If you want to go, you can go. Okay. Sorry if I make Yes, okay. Yeah. I go away. Okay. Yeah. Bye. Woi. Balik lah. Mantap. Dia nggak mau dia. Ya wes tinggal aja dah. Kita balik lah. Aduh, kalau nggak dicari nggak balik dia. Ya wes katanya suruh tinggal aja. Repot sama tamu ya. Pulang. Oh, panas. Capek. Nggak pernah jalan jauh gini, capek brother. Aduh. Pulang lah. Pulang mana? Pulang.